Hurmatlı жүргүнчүлөр, Ош Бишкек каттамы боюнча 136-reys Манас аэропортуна келип конду. Hurmatlı жүргүнчүлөр, өзүңүздөр менен алып чыккан жөөңүздөрдү унутпай алып кетиңиздер. Ош! Ушундай калды, эмне кылайлы? 5 адам керек да. Сразу учабыз. Самолет жаңы, кукурузник да. Алды бош деген, алды бош. Летчик жош. Жол керек 2,5 сомдон, нормально. Азыр таксилерде эле 1,5 болуп атпай турабы. Ошондо жаңы самолет 2,5 миңден кеттик ош. Ош кетебиз ош. Ош 5 адам. Кеттиме? Uçup ketdi be. Vay ne, uçup ketdi be. Uçup keteveretken da? Lötçüğü cağım keteveretken da. Lötçüğü kayakta oldu ki bunun? Men go lötçüğü. Ha siz mi lötçük? Men de. Uçeleks mi? Kandas üçelek mi ne? Ha Kudayga şükür. Neni qarap atas? Karga eken alıp uçup ketip atkan. Neme uğtap kalıp keçigip uçup kettiğini atmayın mı? Oyun qargaçalık emes, kaçan ne? Hoş. 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 Kelgende la hoşlaş keler. Hoş. Koy otur. Jol giren süleş olaylı. Aka, asman menen cer bola öyle. Ceyim az yerde turağız, asmana kötörüle üstte. 2,5. Ya. 2,5 ming. Oo, 2,5 ming be. 2,5 ming emes? Hı. 2,5 ming. Koy, 2,5 ming menendir adam uçağı. Samolet çöt aka. Sağa 2,5 ming bergende göre mındayla jö ururgenim jakşı emes bundan göre. Normal 2,5 ming aka. Koy, men ötkönde Bişkek'e gelgende 1,5 ming menenle uçup gelgem. 1,5 ming? Kichine tuş. Kichine tushib qo'yam. 2,5 ming o'ta qimmat, tush. 2,400 berin ketdik aka. Ayma yaman tushding ama. Yaman tushib qo'yding ama. Ha? 1,600 alasың, bo'ldi. O'sha bo'ladi. 2,300 berin ketdik. Qo'ya 1,700 ala. Sizge dagı emas, maga dagı emas. 1,800 ketdik aka basım. 1,750. Canımızdakilerge 2,5 mingge oturdum dep qo'san aka. Bo'ptur, bo'laveradi. Men jandagilarga 3 mingga o'tirdim ham deveraverem. O samolyotni o'zim chaldab oldim deymi? Ha, yo'q bo'lmay qoladi anda. Anda bo'lmay qoladi. Nima? 3 mingga o'tirdim deb. Nima? Sumkani qo'yayotganda mana shu jukni qo'yayotganlarda tüyünü qo'yib ishda etkazing kerak. Ustirana qo'ygan, sina turgan, chiyla turganlar bor bunun ichida. Janingizda ketadi. Janima qo'ygan, ha, bo'ptur. O'shanda eng üstünde. Çok qildim qasindırib chiyib. Ne var lazım bu da? Hozir aytib turadilar ma. Meni var deydi tang qoldi. Telefon bor bunun ichida. Kim aladı bunu? Telefon? Telefon kadimki değil. Aka başkala samolyot men uçpayısızmı? Nege? Telefon men uçalmayım da. Niye uçalbaysın? Telefon men uçkan samolyotlar aeroportga jetmey tushib kalıp atatdı. Yok koy, men buna Karasuga aparıp satışım gerek bolu atat. Karasuda klientler kütü atat, keçip kalam ben. Karasuga jetmey kalabız bu deyim da. Yok, no özgön perondan. 36'dan tushib kalabız da aka. Koy, bunday katırak talpınsan öt ketebüz. Jetebüz. Hay antpe. Onda Özbekistan'a girip ketip kalabız da. Özbekistan'a? Xush kelipsiz mahallege dep chiqib kalbay deyim da.
Мындай кылайлычы. Майли, сен ham наразы болбо, мен дагы наразы болбойм. Мындай кылайлы. Ошо сен айткан 2000 берем. Ошо айттың. Бир бара кылып алып кет. Болду, эми алып кетем ака, болду. Клиенттер кетип калып, айны бүт болуп атат. Болду, кыжалат болбойт. Кетем. Макулбу? Неме кылгын? Жана самолетка чыгып атканыңарда мынтип текшерет эле го, мындай тейт деп текшерет эле го. Жана УЗИ эмне деп коет? Томография. Ошонуңа салып текшерип коесуң, каяктан өтөбүз? УЗИ дейт да. Ал аппаратка ишенбей калдык, ака. Себеби ал майда чүйдө аппараттарды көрбөй атат да. Анан Майда чүйдө аппарат? мындай темир тезектердичи. Анан ошого өзүбүз мындай кармалап текшерип атабыз да, ака. Коя, мен эмнем кармайсың, мен кармайм. Мен да кармайтам. Бирок сизди кармаштын эле кереги жок экен, өзүңүз айткандайчы. Сизди мындай кылабыз ака. Мындай кылып текшеребиз да, жакшылап жүрсөңүз бул жерге. Бир мүнөткө. Мындай карасаңыз, мен жакты карасаңыз кичине. Так, кичине бурсаңыз. Кичине. Кара. Болду, мына ушундай туруп келчи кара. Болду, көтөрүң, таза. Болду, бир жуунуп алсаңыз болду ака. Эмнени карап атасың? Эмнени карадың азыр? Сиздичи жарка коюп туруп, алдыңыздан аркаңызды көрүп койсо болот экен. Аркам бар бекен. Аркаңыз бар экен, Яма хуник экен амачы. Ошо мен бир бизнес кылайын десем эле наоборот болуп кете берет, оборот болбой. Сен бир өзүң окутуп алышың керек экен, аркаң бар экен дей берет. Аркам бар экен да. Сага көрүндүбү? Көзүң ачтырып алышың керек экен сен, жөн жүрбөй көрүп турасың да. Окубайсыңбы? Самолетке отуруң ака. Болду. Отуруң самолетке. Кетебизби? Сразу кетебиз ака. Бир адам алып кетебиз ака. Басыраак кетели, бир адам нардан бери алып. Ака. Сиз отуруп туруң, мен бир адам алып келе калайын. Келиң Миржа. Мына чыгелектен эмнесин жоготту мына ул. Мени издеп атасың, самолеттен. Самолет уккан, Ушинтип жинге тийишет да булар. Самолеттин ичинде турасыз го, самолеттамынбы? Отургучуң кана? Туруп алып кетемби? Отуруч? Кечиресиз. Бияка жылып кетип калган турбайбы? Жана оштон учуп келатып, адам жок болуп калды эле, мал жүктөй келдим эле да. Малдагы жүктөй бере бересиңерби? Пустой келбейбиз го. Батыраак Батырак керек да, качың нарага. бир адам батыраак ала кетели. Сразу кетебиз ака. Сиз кеңири эч кимге беребем болбойсуз. Болуптур, макул. Тезирээк алып келиң. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келиңиз аксагал. Жакшы балам. Жакшы, жакшы. Жакшы. Ош. Ош. Какара жакшы болду. Отырабыз кетебизби? Кеттик. Отуруп электе кетебиз аксагал. Болду балам, болду. Болду. Жол керек канча? Жол керек 2,5 миң аксагал. 2,5 миң? Неме? Бир 500 сом кошоюн. Жалпакташка таштап койсун балам. Коюң аксагал, аэропорт жок. Болду балам. Ошко жетип алсам нардан Ошо кетип айтты калам, аксагал. Таксимен. Неме, самолеттин ходовой жакшы элеби? Самолеттон ходовой болбойт? Эмнеге болбойт? Болот айнанай. Коюң аксагал. Болот. Өткөндө бир самолет менен учуп келетсем, асманда мундой болот. Түшүп кетип, кайра минтип көтөрүлөт. Анан ичимен ойлоп койдум, кысталак бу. Кыргызстандын жердеги эле эмес, асмандагы жолдо деле түгөнгөн турбайбы деп койдум анан. Жердегини оңдой албайт, асмандагы вообще оңдолбойт болуш керек биздики. Ошентип койдум балам. Ходовой зор аксагал. Жакшы балам? Жакшы, өтө жакшы. Неме? Уролу каягында? Оң жагында, сол жагындабы? Мынча сурадыңыз аксагал Эми сураш керек да. Оң жагында болсо отурбайм айтып коеюн. Неге? Айналайын жана Ош Бишкекке каттыган уролу оң жагында степ деген машиналарыңар бар го? Кыргыздын жарымы кырып бүтмөй болду ошолор. Ал жагыңыз туура аксагал. Ар жума сайын 7-ден 8-ден 10-дон авария кылып өлтүрүп атышат. Туура. Мына баягы эле Кочкордо да 5 адам дагын. Туура. Эме Каягында олар? ортосунда. Ортосунда. Болобу? Неме, мен отургандан сәл сол жакка жылдырып аласың, балам? Ошондо макул болосуз болсо. Болду аксагал. Болду. Сиз жакшылап бир чечиниң. Мен текшерип коеюн сизди,
Men uydan çeçinili gelgem. Mına, göйнек, iştanın içinde hiç kim yok. Meni kempirim giyintet da. Tur meni giyintip koy aeroport koyratamsam. Barıver aeroport koyarganda barıver çeçindiret dediler. Giyimdi kılıp doğrup gelivermiş oyunca. En kızık hazır aeroportqa girip keletsem arkamda eki bola. Girip kelettir. Ya sakal, ne çeçinip algans deydi. Birinci yol aeroportqa geliş okşayt alarınca. Kantar ekende mintip koydum. Ya hazır ayakka girgenden jip çılaң açıkılıp çeçindirip tekşeret. Desem bayağı balların biraz mintip koydu. Tuh yarkı puttu juğu barış kerek ekende koydu. Andaylar köp bolot aksakal. Neme kılıp koyun aksakal? Tekşerip koyun ha. Bayağında emne tekşerip koyuşuna onu munday. Жоқ, ал аппаратқа ишенбей қалдық ақсақал. Ошон үчүн өзүбүз ар бир келген клиентти кармалап текшерип атабыз. Karma? Koy, oğlum. Ya meni karmalağına bol, koy de koy. Неге болбой? Koy, men kıtığım var balam, koy. Аяң Koy. жақсы. Men sağa emez, men uyda kempirime karmatmayım. Аяң жақсы қалай кәміл. Üşenmeyin. Үйдө бала чака барбы? Bağır. Қанша? Biri. Неге? Kıtığın gelip atsa biri olur da. Şimdi o. Şimdi öyle değil mi? Ақсақал, жаман күлкүлүү ақсақал экенсиң. Ya buna hiç teke yok. Buna. Hiç teke şıkırı yok. Таза. Taza. Қалпақты бір көтөрөйлү. Buna. Kalpak. Çaç. Çaçında arkası şu kalğa buna gel. Болды ақсақал. İyi. Чачты өстүрө турган жол бар ақсақал. Ne kılıp? Чеснок бар го? İyi. Сыйпай берин. Çisinok sıypay verim. Naburat çisinok'a çaşık etti. Yer o şu çalıp etti. Бол, өтүң ақсақал. Бол. Otur oraya mı? Отыруң ақсақал. Бол, сүйлөш. Бол. Boldu oğlum. Rahmat. Текшеретилем, кытыгыңыз бар экен ақсақал. Oğlum. Текшерген жокмун? Kıtığım var. Karagan adamdı kıtıkla hem oğlum. Ni dob ni kılbay. Да койсоң. Чындап эле кытыгы бар экен. Текшерип көрдүм ақсақал эми, тамаша, Oğlum тамаша. sokma katağını. Тамаша, текшерип көрдүм. Кытыгыңыз бары жокпу да ақсақал эми. Ya tamam sıra akmak öyle mi o? Kayra tiyişkenine karaganda sal patazırıdılere okşuyorsun sen. Özdağı kögüş kaçtım giyip aldım. Тамаша, ақсақал. Тамашалап койдум ақсақал эми, тамаша. Otasın öyle kişi gel bak kayra tiyiş. Öyle mi akmak atan? Тамаша. Nereden de otasın? Тамашалап койдум ақсақал. Akmak atan öyle. 70'ge çıkan çaldan bile mi mütkül otasın sen? Тамаша. Akmak atan öyle. Тамаша. Uyalmayız mı atan öyle kişiye? Тамаша, болуп тур эми. Soğumuş adamım. Allah sonra veri görür için demek. Бол, отур. Uyalmayız mı atan öyle kişiye? Бол ақсақал, кечирип коюң. Kayra ısandayız beri gel. Тамашалап койдум. Көңүл көтөрүп. Adam nerfin kaçaydı. Бол ақсақал. Özüm nerfin kaçayıp gelesi oturat bılçıyıp. Özünden ulu adam geletkanda mesle boşaltmaysın bu. Көрбөй калдым да аксакал. Meni mi? Ооба, сизди. Sen meni görmeye kalsan boroncunun gönlüne tevele olasın bunda. Bakma atan. Hazırlıklarda iman gitti. İlgeri aksakal avtobusga çıkıp geletse, yaşlar ordunuzdan turup duratilek. Hazır anda emeskenini. Hazır aksakal avtobusga çıkıp canına gel aksakalı kırap durup, risk uqtap kalış etkenini. Ne? Koşançılık tez uqtay. Adam ölgün dedi lan tez ölbeydi. Şalak kala geçecek şundan. Ақсақал, эми мындай кылыңыз. Как раз сиздин чыкканыңыз жакшы болду. Мына жаштарга кеп кеңешти берип туруңуз ақсақал. Мен дагы эки адам алып келе калайын ақсақал, а?
Sen hazır ele siz otursanız жылабыз деп аттың ана го. Ошо сизгече iyi эки адам келип кеткен да. Ана? Эдириса салып келем деп еді, аксакалы. Утуп калат, ой. Таза акмак го. Ооба да. Lötçüklerin gene aferes bolup kalgan okşayıp. Nege? Jana Oş Bişkek'in taksitlerine okşap. Nege? Jana Oş Bişkek'in taksit. Al onu kız sağa karaştı. Sen uzatkanı gelgenler mi? Siz neverеңiz okşayt, siz de uzatkanı kelgen. Ne sen akırkı saparga uzatkanısın gül götürüp algan. Al tur alıp koy. Tur. Mağa bu. Oşa akırkı saparım sizdiki. Hep gel. Taza yaşadığın ümit düzdün o kızım. Gel öp koyun. Beni karat şimdi kılçı. Rahmat kızım. Dağı жақсы қолыңызға беріп кетті, пұтыңыздың түйіне қойбай. Men sana estelik bilen putum tügüne koy Kıday. Мен деле ошоны айттым да. Bularыңdır aferis bolup kalgan okşayt. Летчиктер бі? Jana Oş Bişkek atan taksitler var go. İyi. Nak aferisler oşalar. Ha? Barsan koluna sumkaң jululata bagajga salıp koy. Aksakal, otursanız ketebiz deydi. Siz otursanız ele жылабыз deydi. İyi. Oturdun, enengdi çıkargandan gördün da. 3 saat oturasın o şehirde. Tamak içkeni gitti deydi, edinse salganı gitti deydi, karop kalganı gitti deydi. O şehirde oturasın aksa o şehirde. Ne aferin. Janağı aför degen söz var oğlam. İyi. Uşul özü şoför degen sözden alıngan da. Şofördün şısını alıp koysan aförden narağı. Ama bu letçikler delе afıyor болып қалыптыр да. Oşonda öyle olup kalıptır bunlar. Басын көрі, afıyorlar. Oşkov ақсақал siz? Ya, Oşkov'u? Şamalsaydan düşöm. Sen uktun böyle yoldan bir yerden aslanıp kağılat samolyot. Bir yerle çıçkandan toktup çay içip olmaysın mı? Bilmem mi o lötçük 30 satırdan bir toktayım degende kıldı sana. 30 satırga düşüp kalam dedi. Düşünmeye kaldın da. Bilip durup ayağına sorak koydu. Özün studentsin be. Ha, yok student emasmın ben, biznesmenmin. Sen mi? Biznesmen şunday kötüren bolsa... Studentler жазға жетпейлі қырылып қалады ғой бұл. Giyiming mi бұл? Ha, yok giyim emas, bu telefon. Telefon? Telefon. Qoy çenen oğuca uçunca çok telefon götüresin benim. Oğucak bolup keteti kesin yani. Bayağı ne veren bir telefon götürebilir. Gir de bunu ne degen telefon desem mi der? Fotoaparat, kamera, daha ne bir demesi var da koyat. Senin bile fotoaparat, kamera, haladilin spalliğimine koşağı. Жоқ ақсақал, siz turamıyorsunuz үшін. Bunun içi толтырады telefon da, mayda telefon belki. Sotui telefon. Ha içi dolu telefon. Telefon. Bunu kayak. Satқан алып кетіп там Қарасуға. Neme, no sumkanı maşinadan salıversen bolboy ola. Ha, жоқ. Şoförler özünüz айтқандай эле афиор болып қалыптыр. Мына кетіп атам, мына жолға келіп қал, мына қайрылам азыр деп чайды ішіп отыруша береді екен. Қой дедім ата. Кеш жеткізеді екен. Kiyinki reiskele çıkıvermey. Ya balam bunun maşinadan ele salıvergen. Ақсақал, машинадан салып жүрсең болбойт екен да. Içinde сындырып, чиіп, беле кылып, бирак кылып алып барышат екен. Ölüp ket özüňen gör. Ооба. Telefonun çaçılak.
Kayakka çaçılat bu aksakal. Çaçılganın görsöz aytam mı? Çaçılsadan teri alam bunu jaksına kaygıl. Sen telefonun teri olasınca tuğanların senin teri ola. Telefon albayız aksakal. Ya. Telefon albayız. Rahmat. Ya arzan telefonlar veriyorum. Tanış bol kaldık. iPhone, Samsung. Yok rahmat. Galaxy. Yok atam başına telefon alam ben koy. Yok. Arzan verir üretimler. Balam Bişkek'te aeroport işteydi. Ana? Oşar bultur 10 telefon verivergen. Terip. 10 telefonumuz var bu. Turat dokument yok alıp satıversem. Dokument olganda satmağa gelsen. Uşinti oturuveremiz mi? Bilmem o löçüktağı yediniyse salıp gelem dep kettiler mi ne öyle birden salıp otağı yediniyse. Hazır birden de şunda Razilivnoy'da çıkıp kalgan var. Razilimda içivam kaçkan hazır. Ha Göndersin Razilimda. Geldi. Ammına. Ava dostum toyumu bilem. Toyun erten bu. Gelip kalan Bişkek'e ya. Ha gel bak. Ya. Bugün? Men oşko klient alıp aldım bu. Ha? Mayli. Kalam da toyuma bu. Ha klientler mi? Oturup dur hatta erten gelem dep koyam boldu otur öğret. Bir bala, bir çal. O çaldığından kiyimi yok işe kabar elbette. Ha. Oldu dostum, hazır ben neme kılıp durup kayrasaka çalam, maylı dostum. Davay. Tak, aksakal. Güldigimi ap çıksın samolotka tekşerbesten. Yetiyat kılıkla narak bir ağımla. Meni ne verem uzatıp geldi. Ha ne öğreniz mi? Ha ne öğreniz bozam maylı. Tak, aksakal, ben söyleştim. Tak. Bugün 3 pay kaldık. Nege? Yerten 3 oturgan bolup kaldık aksakal. Ertenge sen eşekten kılayıyorsun bir yerden ama. Aksakal men azdır oş menen söyleştim da aksakal. Oşto deydi, oşto. Oşto. Tizzeden kar. Bunu onu dersin kim ayıp sana? Kim ayıp sana? Men Jönle jalgan durduruverasın herbe. men hazır söyleştim aksakal. Men жаңылы Kerim menen söyleştim. Oşta 18 graz ısık da otan. Oy aksakal. Aeroportun özünde kar bolup atat. Oşa Kerim aeroportta kar olcu da. Kerim o yeşke kıskası o kar, toy, tuman bolup bir bele bolup atken. Kar bu je tuman bu je toy bu. Kaysınısında gete özü biz. Bişkekte toy, yakta tuman, kar bolup, jamgır, her bele bolup. Kıskası erten uçağız. Pagodan yam öldürdük onu. Aksakal, samolet sizge tapşırdım. Bunun Kudaydı başına elenti koyduk o mu? Jamgır. Жаңбыр, kar, pagoda, toy. Toy degen kanday pagoda olat özü onu. Ününe şirin otur sen. Düşürürem hazır seni. Özün zorga çıktın. Oğul özün jaldırıp zorga çıkardın mı? Onan ününe şirin koyup degen aksakal. Oturup ayttağım boçun be özü turup alıp dile getettiler. Jöget Neme? üremizden bol boyla alıp aldın özün. Ekön ağusın sığar mı? Aksakal, samolet sizge tapşırdım. Erten menen jetide gelim aksakal. Buna tuvalet var samolet'te. Alday. Bopturu tuvalet var. Gelen yere eme kılıp durasın. Sen ertemenen geçip zergi öleyiz. Sana Wi-Fi'in var mı? Wi-Fi'de başına tatasın. Ondan göre çay pay süravaysın bak. Canım surap koydun mu Wi-Fi? Somu? Somolette tuvalet var. Oşa çay pay içsen varasın bir kişi tuvaletke. Bir etirgan çayı yok ana tuvaletin adresini ayta. Sen o mu oturursun da çayıma su içsen de 4 ayda bir var gıdaysın tuvaletke. Bakma hadi. Wi-Fi'den çay pay süravaysın ondan göre. Hem oturavuz dedim da. Ölüp gelsin, apçık Wi-Fi'den. İçeyiz.
Al ақсақал içe тұрған емес ал Wi-Fi. İçpейді аны. Anda alıp çık çeyimiz. Ой, жебейді дағы, içpейді дағы аны. Cevese içmese atan başına soradım lan da hani. Hem internet çıkıp oturağız dedin de. İnternet çukulağına göre şu Samuel Aydağ'ını öğrenip koymuyorsun bu. Elder o ayga uçuyor da. Özgünlükleri. Sen gelese uçup durgan, hoş hoş almaya oturasın. Men bilem muna samolyottu uçurganга okugan men. Ya bilsen mine oturasın, uçuruvermeysin lan da men. Men o uçuruşunu uçuraverem ақсақал. O löçük kalıp ketip atpay bu yakta toylap. Özünen görsün can koy, ölüp geçsin. Özünen görsün. Al 2 gün toyda uçur, biz 2 gün oturmak olup bir yerde mi? Haydi ver. Siz cevap verin. Samolyotla men cevap verem, haydi ver. Siz cevap veriniz. Ne meğlasın? Oşka jetip alıp kayra bir ödem, mingizi verebilsin. Vay ақсақал. O Oşkoğu barışın barabız. Anam bizge aeroportta ruhsat ver kondurava. Kondur öğret. Bizde soru aydı bu. Kayaktan geletken samolyot, al gimnin samolyotu, alüminya alıp gelet, dimneci, gimnin cügü bizde. Kona veresin var. Abi konu öyle boş şey. Kırgızistan naş opşi domda koydu. Boldan da siz cevap veriniz. Samolyot, ayda ver ona. Vallahi ayda Bakma, onu gütü oturasın da. Oturmak bile karab. Remen takıp alın ақсақал. Ya, Remen takıp alın deyim. sen kayırdın gördün, İstanbul'a hemen takkandı. Çok hem takıp alıvermeyiz mi? Hazır uçağız ақсақал. Sen şu İstanbul şıpırılıp get uçasın sen. Bunun da rezinkası var. Ne? Tartıp durup tüyüp koyğam. Anda oşa tüyülgen jerinden karmap alın anda. Ha bop dur. Dayartın Haydi. aslında. Alakmak 2 gün ara kaçıp oturmak bile. O da жүрgüz olayım. Ha mına жүрgü. Oo. Okanda kız. Olacağız. Olmayla mına oturuş. Ulan amin kuda ağzır versin çaman oyna. Aldın kara sen. Çaman jet ola lo. Allah Allah. Dayartırım kötörlü öz azır ақсақал. İyi. Karma olayım bu. Kötörüldük ақсақал. Dur. Oğa uçtuk. Ola tıkan o uçsa. Ha bu da ақсақал uçup söylüyorum. Ambey. Ambey. Neme? Ya balam, döngülöğünü düşüp etmedi mi? Ay жоқ, көтөрүлүп атканда сәл пәсирак көтөрүлдүм окшойт. Туашууга балам тийип кетти. Ha, eştek emas balam. Eller zaborga tiyip kalıp atat ko. Ооба. Ancan canla sergi tuaşı olup atpay o. Ооба. Giyim tuasın. Tuaşıga tiyip жүргөнбүз деп koyarsın. Ооба. Oşal balam. Anı kütüp oturabız mı? Ооба да. Kıvragan karaşat bol süleşip jet olabız. Ооба. Mende toyga var şimdi gerek. Ооба. Hı. Кетип калабыз эми секире. Алыс жолду жакын кылып сүйлөп кетип турсаңыз. Сүйлөп кеттиң эми? Men sana bayatan beri ırdap berip otam bana. Şimdi o. Жок эми каяктан болосуз? Шаарга эмнеге келдиңиz? Атыңыз ким дегенде мындай өзүңүз тааныштырып кетпейсизби эми? Ha. Özüm Callavat'tan bolam balam. Жакшы жабо. Suzak'tan. Уккам. Alamga ketken yol Suzak'tan baştalat deçiler o. O şehirden balam. Жол дагы эле ошол Сузактан башталып атабы? Ha yok bizdeki 5 kilometreden ele Toktokon. Токтоп калыптыр да. Aa. Эми каяктан башталатым иштейт? Ben bilmem 2-3 günden Karakılca'dan baştalatmış o. Жакшы экен да, Каракулжадан башталса. Kayağından başlasa da var mı çere Suzak ötөt da. Ооба, туура. Suzak mı mehmandoş kelebiz da. Ооба. Kurgoy degen yerimiz var. O şeyde katar kafeler kurup koyganбыз. O şeyden tamaklandırıp gelgendikinden ketkendikinden karın doygan jönetip koyabız. Жакшы. Gelgen klienti tosip alат o şeyde. Mehmandoş baldarımız var. Lamon var dep kütüp alat.
Mine var dep? Lamon var dep. Al ne tamak hemen. Lağman deyim. Ha, lagman mı? Hani bizim ballar lamon da koy. Porungar grip okşaydı ha, lagmanga tili gelme hemen dep. Senin işin ne? Lağman verdi, lamon verdi. Kursam toysa oldu da cepkete verdi. Cep surap koydum. Oşun. Ha, жақсы ақсақал. Бұл жана самолетқа шығып атсаңыз, көзіме жаман жылу көрініп, таныштай көрініп атпайсыз ба? Çılı görünüp. İyi. Bunu giyimde atan başına çılı görünüyor. Tonkalaydı oturam. Çılı görünüp deyip. Ha, siz Tanış görünüp demeysin mi? tanış görünüp de. İyi. Qayerden gördüm деп қойым. Көрсе, Сузақтамын десеңіз есіме түсіп отпай ба? İyi. Жана Сузақтағы 120 қойы бар, Чаван ақсақал, сіз емес пе? Siz ha? Cetim ölmüş bolup girip gerek tat. Toşda uşuda. Men. Ha, жақсы. Қойларыңыз жүріп ақсақал? Ölüp kalmak kula cüret de koylar. Cayı menen caylığa oldu koylar. İyi. Sen cavırdın ekşinde saraya kap girdim. Ha, жақсы. Жайлауда жүрсе, жылтырап семіріп келсе керек, ha? Ha semiz geldi. Ha, oşu. Semiz geldi. Екі boz geldi. Oo. Төлем жақсы болады екен бұл ел, ha? Құда қаласа. Ha, жақсы, жақсы. Ең başlısı жас çavan alıp koydun жаңа. Ha, жақсы қылсыз Жаңа çavan alıp koydun жас. Ем жаңа семіріп келген қойлар баш бермей баған неме Ва. Жақсы қылсыз. Koy eкен de ayakka biyakka kaçat eкен şuları kaytarat da. Ha, жақсы қылсыз. Ва. Неме, текеңіз не қылып отыр? Текеңіз сүрөбі? Mine asmanda dedi. Tekeni suraysınlar, jerde dedi. Tekeni suraysınlar. Ем сұрап қойдым да сіздің текеңізді мақташат жақсы теке деп, аябай. Tekeni kamap koydu. Аны неге қамап қояды? Koşunam orus. İyi. Aferin salkaş. Oşol teke oşol orusun kaşasına girip getip, İyi. oşol orusun 300 boy bedesini cep koygonmuş aynen ha. Жалғыз өзі. İyi. At емес қой, ал жеп O? қойғыдай. Oşolun sözüne işeni bizden aylokma tekeni kamap koydu. Еміне болады десеңіз, текеңіз, а? Men oylagam teke olgan жоқ, hazır men koylarım ne oladı da adam. Koylar mı ne oladı eken? Қойларыңыз міне болады? Bardığı tekenin arkasına yerçi ottu çoğuçuda. İyi. Teke çok kayak ottoydu. Teke çok bayağını bir 50-60 tayı möngün üstüne çıkıp gettiler. O şaktan aydap düştüm. Em Oşol. жана семіз қой баш бербейді да, а? Arı jağı etken biyaka jügüret, koy eken deme. Қой да. Koşnalarım köp. Menden ılıcakta bir kolotto koşunan var Kazakbay degen. İyi. Şu koyların ayından kaşasını tosup aldı akmak. Ем қайға жайып атасыз қойларды? Biyaka teskeyge jayıp atam. Тескейге? Biyakta Koçkarbay, Taşbolot, Sartbay degen koşnalarım var. İyi. Alardın kaşası açık. O şakı ottu otat. Жақсы. Bayağı gün can gelgen çavan şu Kazakbay'ın kaşasının yanında. Kazakbay öke süleşip duruptur. Menimce açat kodem kaşasın. Süйлешіп açak. Çavan işke jere kanadat babayım. Oşol. Balam. Kondur eme. Неме, қондыр үшін қондыра берем, просто аэропорт көрінбей жатады. Аэропорт көрінсе де қонам деп кеттім. Yani mında gördün mü katar çıraklardı. İyi. Oşol katar çıraklar aeroport oşol. Ha, аэропорт mu mынау? İyi. А, мен ойлап атпаймын, оштың кіре беріші оқшайды. Oştun giri örüşü mırzak matıp getkende elli öçkön. Аэропорт деймін, да? Ha bilet anake. Oşa kişi getkende elle şahırdı içinde zaşıkalkan arkasından yürü kalkanmış jandırı var bunda. Оша көрінбей жатады да, қараңғы ол өлі. Mırzak matıp getkende şahırda zaşıkalkan naftar dedi jaman götörüldü da. А, болды, ушыл аэропорт бақсақал. Қондыр жерге. Болды, қонат, құда қаласа. Konut dedi sen kondursan kona vur. Жо, мен учырған келе оқыған ақсақал.
Ha kondurganda-çı? Ha kongongo kelgende mu kirasini tügөнгөндө өзү конот да. Soğumaz kirasını tügөнгөчө uçup жүрөм мен асманда. Тамаша аксакал, тамаша. Акмак кой мен? Эми учурганга окуган конгонго кантип окуйн. Ошентип айт балам. Кондурабыз аксакал. Даяр туруңуз аксакал. Конdur. Резинкаңызды кармап алып. Şu rezinkaga жаман кызыктың балам sen. Конобуз Мына кармадым. Даяр туруң. 500 метр калды. 300 метр. Кач, чеке. Мына конобуз аксакал. Даяр туруңуз аксакал. Мына. Kondu mu? Ha, kulağınızı konayın da kalın. Mına kondu. Telefon çaşılmadı mı? Atır. Ha, yok mına. Anda tırırken biz anda. Ha. Ha, oldu kondu. O? Болады екен о қанса. Урматтуу жүргүнчүлөр, Бишкек Ош каттамы боюнча 136 рейс Москва шаарына келип конду. Uşak'a çeyin uçasın makmak. Hayvan atan abi. Uşak'a çeyin uçasın be. Aytam şu sen göğürak uçkan deyip olup atkan mı? Men bilgenden Oş Bişkek götörülle gayra konut öyle. Neme, siz de aksakal. Koylarınız da aytsanız alaksın. Koyun. Koylardı. Koydan başka yok soray turganın. Hiç şu koyların arkasında bir jakşı neresi olmadı. Ova. Koyunuz amca köken ben. Ya mayli bala, mine sözde tınçaman konu alganızga şükür. Ova. Ya Moskvada dele bizdikiler. Moskvada dele bizdikiler. Kakaras men iki balam Moskvada. Ha, jakşı geldi. Paputi tiyip bunday yol kaça geldi. Oşulardan kavaralgança daşıraktan cep alıp ketip kalabız balam ha? Olmam ben, yürüyün ağzına. Balam, yürü. Moskva.